das karalukus zambola tari ngagi Educare Skills ki platform ki kolle ngaragi nyamnyung chi juni beila the Educare Skills adi digital platform dinalu the animation series ya lashara zodi du se junila the animation series nalu bewachin da koragi team da tidi rerelu the videos lasha du wala season be the anigi ya denam same alulu fenthoni me se junila the nigi bu class 3 bemichi ela the kozum chi bewachin the English ki theka bewachin mapale koranjingi be de lolab ni beru hani beru the 𝐏𝐥𝐚𝐬𝐡𝐢𝐩 me se junina devodalu Dzongkha ki theka yabdalu de lejimbe toya shensu chi be de lejimbe hamasu de loyala masu be de namsa la hatang di deila de Educare Skills ki video da de le da dida chika kitab dula de dini de ngache topjimle de khoda chika anigi tholebel habdabende namme same khora towa tendibe de kogi Dzongkha dia namse improve joi se junila dia gadebe mose wachin dawa video chamchi tarura de video gi tholea de read aloud videos disunale khoragi hani gi jangwa disuna mese chini gi kokabdula de dinalu speed ya rangi control be sube bala de ngachara alo disulo Dzongkha lu de towa ke chuni da de le khoragi Dzongkha gi rixel di de ya gonfeltani gi dendu de Educare Skills ki the digital platform di namse lejim du senok samtai se junila de pamjin sugia de dizumbe de di tribe na machin de alu disulo fenisum ji du se karagi nyamnum chi de shunila kadichen